Thomas Kigabo Rusuhuzwa wari umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'u Rwanda BNR yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 15 Mutarama 2021. Akaba yitabye Imana ari muri Kenya aho yari yaragiye kwivuriza. Professor Thomas Kigabo ababanye nawe bemeza ko yari imfura, akaba yarazwiye gusabana no kwicisha bugufi. Abanyamakuru nabo bari mu bababajwe n'urupfu rwe, dore ko azwiho kuba yarakoranaga nabo neza, abaha amakuru mu gihe cyose babaga bamwitabaje, cyane cyane ku byerekeranye n'ubukungu. Hari amakuru avuga ko yaba yazize COVID-19. Professor Thomas Kigabo yari afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'amafaranga, imari n'ubukungu mpuzamahanga, Monetary Finance and International Economy, yakuye muri kaminuza ya Rio mu Bufaransa. Akaba yarize icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'imibare Applied Mathematics, yatangiye gukora muri BNR mu mwaka wa 2007. Bikaba bivuga ko yarahamaze imyaka igera kuri 14 ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubukungu, aribwo uzwi nka Chief Economist. Uyu mwanya akaba yarawugezeho avuye muri kaminuza yigenga Kigali, aho yari umuyobozi wungirije ushinzwe ibijyanye n'amasomo. Kugeza ubu yari umwarimu muri iyo kaminuza, anigisha muri kaminuza y'u Rwanda hamwe na Jomo Kenyatta University, hose yigisha abanyeshuri bo mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza, cya gatatu ndetse n'abigira impamyabumenyi y'ikirenga izwi nka PhD. Yigishaga ibijyanye n'ubukungu bushingiye ku ifaranga, imibare n'ibindi.